Amasapen ta tarik gub July lapa kumsang ni lesom ni lakat short devotional sermon nei hom kithei dinga hin khu dam na ipiwa ha chung nung Pathen lopi na le choyat na ipewin ahi tunia ikehulim na divin Kholjin Goukhol Kipana Hilou tihi phat chomcha inangai tu hom divin kitimovin pansat na dingin 1 Peter bungi chang som lakhat ngai ta te ho nang ho mi gama cheng le Kholjin na hi ve hichi Bible chang hi avelin ngai tu kinetin solcha Peter in Jews diaspora vanoi leisit kolning li a Jews Christian Juda Christian akithe thang le gam chom chu ma cheng ho le kha thot anathot na ngai ta te ho nang ho mi gama cheng le Kholjin na hi ve ti a hi hichi leisit hi Kholjin naw hi ichen naw gam leisit hi Kholjin namun a hi buwe ti hi avela remind anabol kid a hi hiji a chu tunia hichi Kholjin namun leisit na Goukhol tampi Goukhol ho hi Kipana mong hinam ti jong hi anangai tu kit din ikitimun a hi tunin akat na a iga aseidoha no mo chu leisit na ani ago jo se ai lo le ama ahin na ai lo le aphat man tam ta anamang cha agam le anama dinga former president of India president anahi India gama Abdul Kalam APJ Abdul Kalam 27 July 2015 in Anathin ni khon neiho Halloween neiho ipi umamti research anabolo akhol nawachun amahin aina TV jong pon air condition jong pon car jong pon khojem jong pon fridge jong pon ai lule gamle sit chule bank account na bank balance jong pui hichichu ahi APJ Abdul Kalam hi nang leke banga Jesu Krista nungzui ahi lo wangin akipon do lo wangin amahan na satan Christian te chanding atho etihi imudoon ahi hi cho se behela hi amazong kumsot pi ahingi adameti hi imudowe hiji achu tu nahi ingai tu ki divin de o me tu lai chu koi ham khat chu Pathen na tong dinga ki phal do ho jong ai lo le Christian nung ji ho jong car ham khat lo le ai lo le bike ham khat be lo le chi le wa le a sa e public transport ho nga jing a ha sa e ti lo yong chu e mo ve tunia kas ise pi no mo chu hi cho ho jo se hi comfort zone ai nop sa na leisi na inchen kho sa na ga nop sa na dinga free sen lang air condition lang car yan lang jam yan lang ai lo le adang dang gam leisi ho jong le ga nop sa na dinga ikilam jiu ai Abdul Kalamin hi cho zo se cho ada thai nang le ke Christian nung ji ipi igelem leisit hi Kholjin namuno ahin leisit hi maljin ihi naw gam ki phut che na ai pakaijin gun pi wan khu pi a umi ti jong sumil po wete tin su pi te ho ikiti mun ai ani chan na a Matthew bungsom chang kwa ko na chang som chan chun nang hon nadang kadip sunguwa sana dangka sumsan chule najin nawa dingin sakhaw ahilu le sangkhol thuni kengchut tengol hiti chu kiken hiun Matthew Gospelin
I kholjin na gamu wahen avet sa chu ipi ham tile hi cho zo si dangka hian lang sumsan hian lang sana hian lang ai lu le ijin naw hi chile si na sangkhol thoni hian lang keng chu tingol hi jong le ki ken hi un ipgm kholjin hi ve iti a home calling iti a papa thenin ei ko diu I in piwa ei ko diu aki hepui ama wang I bol diu penta chu Kipana Thupha gospel hang sap ding ti hi gospel Mathivin atupi penta chu ahi Hize chun Jews mi te hi business sum kol ve mi ahivin sum kol ve hi athem hle avin hizi a chu Matthew gospel jong hin Jews ho context a asut hidin akilangi hizi chun so pite ho tunin ga ngai tu ki noite Mother Teresa hi aminta hi Agnes Gonkha bojak siu akitiin amahi Albania gama businessman thang ta chanu ahin apin nahi scope ji kitin tu in Macedonia atidiuham Macedonia atidiuham capital ahitan ahi kum somle kum ge dahi zohin ama Ireland Sisters of Loreto kitihi join anabolin aminta Agnes akonin Teresa ahung kisain Teresa ahen lain hichi Teresa hi friends mi Teresi kitinu min anala ahi e hizi chun amazong kumsom le kumge hi Sisters of Loreto join anabola hitia chu India gama hung kholjina Kolkata ko piahi government high school principal in apangin atile kumsom le kumsagi zo 1946 zo hin amazong Darjeeling a kholjin live hin Pathen ko na kichi ta pin hiti phachun India miten chamtha na hen muwa 1947 15 August zo hin amanjong convent da thadingin amanjong akithum tan hiti tun convent adal in Kolkata khupi aslama ahengin che slam mahin na ahun so pite ho tunong cheutin gavel hiti athi na a in khu rom neu cha ha in I macha umpoi akeng chut wang na mu diu ahi ji chun an ne na kong spoon ho a ume amu kham ni tinamin api ho amu ho chu slum gama slum area a pha vun na neiho migan thei ho nelo chalo ho convent non ta da tha ama ho to kibanga hinhu amana gen thei ki thupi na a phanei chusun a hinhu hoilai a khandon lai phat amana hitia chu kumsom le kumsom gil kum sagi ahi jawa September 5 1997 ahe aleisid hin khu Kolkata ko pi a anabi ahi tai tuni hin nang ma kum izat nei ta em ke ma kum izat ka hi em kum izat pakaya dinga na ito theina lai de ham leisid wan noi chi dan e pu ve aji chu I kholjin nagamu ahi mi gama cheng ahi vi agilo pa hat ma jinge satan thil bol thina hat ne chi ahi e ho jong kholjin mai kahi tiwa nitina hin ko ikithan dawa pakai ka kholjin nagam ahi nangman iti a home calling nangman iti a nei ko ding a ke hepui nei ko ni khuting le ti a pakai anga hepa hichi ke man ka bole iti theina diu pakai anga imai mo lo na divin I kholjin naw gam hin thil pha bolin pakai to kiwok min na tong hiti ti tunia azona pena ke sepi no mo ahe Mother Teresa hitin na saye a helping hand is better than a praying lips ati tunin mi nakithopi a nakhuna mi nakithopi chu nakama na taw na sanga phachum zo ahi ati je chun
tu ni khu phat hin na khonin mi ki thu pi in thil pe in thil pha bolin mi ki thu pi in aji chu lei chi di kholjin nagamo hi izan nei lo Goukholutin benga izat sum koi jong lew hen ni khu khat le pakain home calling ama in pia dia e ko ting lew ida ha tho tho diu e ti jong ikise pi kinun he short devotional sermon ngai la jo se Pakaijin mal e som chi tau hen amen.